Waqt intervent fil-Parlament Ewropew, il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Daniel Attard sostna li 20,000 tifel u tifla daqs kemm għandna tfal fl-iskejjel primarja tal-Istat f'Malta ġew maqtula fil-waqt il-Parlament Ewropew baqa' sieket. L-Ewroparlamentari Laburista wissa li l-indifferenza fuq reati kontra l-umanità hija ekwivalenti għal kompliċità. F'dan il-kuntest Attard saħaq li mhuwiex antisemitiku li tikkundanna dawn ir-reati u li tinsisti għal aċċess tal-għajnuna umanitarja. Daniel Attard jgħid l-Unjoni Ewropea tilfet kull awtorità morali u ma tistax titkellem, aħseb u għara tpritka fuq xejn aktar jekk tibqa' tara għajnejha quddiem il-ġenoċidju f'Gaza. And I have one piece of advice. I'm only new to this house, but let us call a spade because we have lost all our moral authority. We cannot speak on anything else if we're turning a blind eye to genocide. Indifference is complicity. Thank you.